fai mo fie le upo e tu sa vo. Al te le io il tau le tau tala elu. O le te le o le atua. E le la titi le atua e te le. O le te le ia. Te al te le o le life. To see your face is just like seeing the face of God. When I see your face, I see the face of God. Le masanga o osu tau sanga o te te. Taruai me valea ia koko on fai lo nosu. Tamata fai konfiki. Fa se na isto ina matua o isako. Ai ma fua i lon tina. O isi a tala e, ai maupe a study in your parents. Le raising o ta wiki. E te mau e tala to ina leo ia koko. Tala sa ako o beka ia, e mesa to ina leo ia koko. Malana wha nau e skuma le lupa. Le manatu wha pito Rebecca. Ilana tama Jacob. I have favorite child Esau, isto ino Isaac. This is their failure of parents. They are the favorite child. Ya, ma fueleona fa pomisa ino isto ino Isaac. Ngo ia Jacob o Tofi ma lo matua aso ia taua le Tofi le lo matua. Tau lewa penai le aso. Sala e se loe a kopo for 20 years, o Sala. Ai turi loa I lona sasele fai no noso. There's something about a human mistake, never matters by your sin. E haunt, e turi loa oe. Se vang nau fa mamaruna. For Jacob, took 20 years of his life. Ele imatu. E puna e pele mistake. E vai pe ele mind. E fa masino ina ele loto. Ma le spirit. You always feel guilty. E e me ta o judgment of life. E turi loa da e o vai lá e a copo. Olha, mas se ele vai dar a copo in 20 years there. A to foi fatto esse lo noso. Fa mate e talia o ia esa. Pe fai esa, pe fasi esa. Me nan fai dai tele. E a copo to foi. Me foi le fai dai aso ne. Olha, meu fa ma no le seo tamai. Ele fai mo fiel foi e fatto esse. Ele fai mo fiel me fatto esse. It sounds easy, I find out. Easier said than done. Ele se me fai mo fiel e foi e tauso se I se tamata me se ai. E find out. Almaneo talale, euina after 20 years, kama fai ya kokonto ya, alo face sa. Kabaila el maneo le mena I eto foi ya. Le loroto tele ole amana o tia o fui favor fatto. Ino vai a sa. Na sawa e sa. Vai mai a koko. Opo mai, te asomi, leise opo, leise tawa. Na opo, te asomi. Tali loi a kopo e opo ia. A o vai o folima, te se I o vai tonu ai folima o lea. When I see your face, I see the face of God. Le longa se me su e po femo e le longa se me sai I e po fe lo ai le e su e o ma
always so severe everywhere. Ala la tele le o tu la la. Ese o tu al isla to ese le west. Ele lo se me su e ai. I have a mail. I'll tell Lea Jacob. When I see your face, I see the face of God. You know, at the moment of put it throughout the Bible, that's what Sula Tili. Ele se o Sule la na la mai no mama lai mateo. Ya ya fatta la kaulama e te mantua se me la te se dos. Mai ka tia la kaulama o fatta ina. Alu mo mo fa li ma lo uso. Mai sa le fatta la kaulama. O le va fermai ma lo uso. O foli ma lo uso. E lo ai foli ma le si e lua vai na kitele e whamutala e tuspaia le atua. Vai un mua lon sisiesi, lon maualunga, lon tele, lon alapoa, lon paia me tono e whamau. Ma maualunga. A le si vai, o lona lata mai le e lupule e manuelu. Le tu si il tastato pese. O le mea te fio ai. O le loto o Salamo. O le loto Salamo, that's what God dwells. That's the living place of the eternal God. O le loto o Salamo. Emmanuel. Au mawhawhawla le tūleo le tua Emmanuel. O no vaile le meta o le history. Le ata mai le history lea o mai tato whanau. Mai lo ai ata mai o silence. Lui tau mina i faith. No whamtalaina leo lau kalesia ma le mea nei amata ai, nei amata le mauaruma o mana lua. Ka oi o lo history maa kanana fō. Le mea nei amata ai. Le mwheno ngalo. Mena le se ni tupulama. Wa ngalo le point of origin. Le mea na amata ai, le mea na sawa. Aso ia e, na siri ese o mana lua peo le. Mantua nisi o tōsa ia e. Peo le Yerusalema na, yaso na, o anau ia i le temil na. Yeah, it's like a Jerusalem. Te leo whasa, te leo lawelele, te leo tamata, te leo tupe. Pai te auto ina, it was everything. Jerusalem. O le paia o le siri ese o le atua. E o mai ele atulu. Yo na alua le asauas. Maliu to ino pita malai. Fa solo le e nisi o whengaru. Le ngā solonga o history, le mesa le iloa. Mai le maunga to sivi sa e moana lu. Ona whai fualae. Whilotu aki. Te fuli tua ai tamata, te misa, te vai atu. Le anau tō o mai ei whakau whanua me. Le anau tō whausia ei le nei o Salema fō. This is your Jerusalem now. O le tai au fō. Nai a mi aisu ato ina o mato ngā mua. O niswa vai te au karana fō. O le amatanga o lo tai au fō na amata I mea nei ti ngāi. Na amata I mea whainata. Na whausia mai le kalesia te le wa le ai. O ti ngā na mawailo tai au fō mai le tua. Na sui ai le vaias a tangata I nasa. Something new. Whatafuneina Yerusalema. Le Yerusalema leo tuspaia. Whatafuneina. Le aise moana rua. Ai whanau mai e oe. Whausia le atua le mea fōu.
mai le mea o tuai o le au ngā. Ia nai a le whafu o le atu se mea. E whai peo le ata wha o le au ngā. O le whafou lea, le he no fou, kanana fou. Le whapenai wale ka le sila i nito ino a fuola a. Ia, le si nā vai. Ia, e toni na nilsunga la fitaka. Le swinga o le tala whasolpito, ma le swinga o le life. E taita e le atua, o le te le nā le atua, e te le life. Mea whana nā na sui e tangata leo Iakopo. Iakopo whai tawhiti, Iakopo o le whanaoni le atua, a le whale lenga mai sao, na sui ai. Iakopo fou, le na sui ai Sala e. Fai mata maa le nu, le tangata le ama whai a whai tawhiti. Na sui loa e le atua, mo wai me fou, o ta maa e le nu. O le nu fou o le atua. O le Iakopo na whau mai se, ma le amasala. Tangata se, ma le vai, e suia e le atua. Fa mai o isi awa abenga kitele a le atua. O tangata amasala. Tangata vai ma le whale tonu, e whai wa abenga e le atua. A mata mose i a whalao. Ola ia whanau, sui e le. A mata paulo e whasawai le kalisia, sui e le. Se e yuta, le alofa ia Iesu, alua pule le ola. Se hoi peke, whawhiana se, sui e le mama, whai mataitai o le kalisia fo. Se whawhia iako, e whātalitali a le atua. E whātalitali le atua i valea o le tangata. E whātalitali le vai o le tangata. And that all grace. E whātali. O le vai o le tangata. Se ia o na maua le tangata. E atulai mai tangata. Ia an whai wā malole o le. E sau, nei lo ai fuori mole. A Iakopo, o ia lena Tofia, o ia lena filfilia, fai matamare. E sau e o ai le tua, Iakopo e tukunga mai eleno, maola eleno. Whanau mai leo Iesu, suia e Iesu leo. Ne fe mei matala lema, tu sia matai. O mea, no to whaia I lokso au pito I titi, o I latu nei. O ia alena, o to whaia. O le uso au pito I titi. O le uso, e le langa la vae le whai kauina. Le mea ana e o taitai ofi sa whai mamitai o sa mua e talaru maa. O te whale tono e pēr tā whasa mua. Whātau ina le rii lauso au pito I titi. Le tangata le whai kauina. E whapena ho talaru maa le tu. Aina saure rii back door. E le sau Iesu se front door, na sau back door. A tala luka matai, o le tupu, o sau back door. E o tau whapalemi e luka matai o le. Lo na sau. A tu sai na tala listu, na sau nasa lepa. E le se mere le tupu mai le nuo nasa lepa. E le whai tauina nasa lepa. Na sau le apato. Sau fale longa ai male pele pele pa ia Jerusalema. Sau back toa ai matala tala o mai fai to olu.
No ai pa ia o Jerusalem. Whatawhanaina. E maua o ia i le au fioa. E iloa i e kingaina ma e vai. E iloa na forima i le lanolangi na e sawaina. E wa tutuli ese manu na whana na wai mola ai. E o fia ai. O le lanolangi sawaina. E iloa i na forima o le atua. I o tato waso. Wa le mea nana i sawai a Yesu. O le ala tau ua leo le ni. O lana service i tanata. Ma le lanolangi fiaola o tanata. Na whaalongo i ei tanata. Ona whai mei leo wala thau whaalongo i le atua. They saw him and they saw God. They heard him and they heard God. He touched their lives. No matter what. God touched our lives. And so they believed. And they told the world. E o mai a ele so. Le ai ka sui e o la o tanaka. O le ai whai mabe mai. E o mai le. 21st century. Le ai ka sui e le kua o la o tanaka. Le lisa mali. A wana e a se sia lo mafitia. Ma lo tingai. A wana e alofa mai lo ola tau whasosoa. A wana e tali mai lau ayo yatu. Na e la mona ina lau tarsama. Ma lau ayo ina. Whamea su. O mea lau tau whai e tangatana. That's me. Wa na. O tau whai e ei. O lau service. E whai tanaka. E whai le nu. E whai le community. Community leta wa Yesu. E o ai le lalolaki atoa. Le mele na le umai tau ta ua tangata lea. After 2,000 years. O le ai tau ta ua. O le ai o lalo na kalesia. O le ai mo ni mawina le o whato tua. Ai tau chilfia neo te o fwede. E no whanofo i te il marmara. Ma fataltali o tamata il marmara. Eleva pena Yesu, he went to the people. He was a person of the people. O le people person. Ai ma ai fai tau te leo ana o, ma te leo ana va vema e fai. Na fai ala ma mga ala. Na fai o le mera e tamata. He went to the people. He was a man of the people, for the people, and with the people. And he died with the people. But then they took him outside the city, dumped him outside for Shuktiai. But after 2,000 years, he still lives. Le mata i le kalesia, a le lanolangi o tamata lefa kukua e atia. Le mamana o lan salvation, o le atua o e manuel. Le se sena la leo Iakopo ma leo. E sa mo mai Iakopo e foringa o le atua. E fe mei mo le mau tamata. We saw God. He is God. O ola fatasi mo tamata. O sau le mele ta te olai. Le mele ta te mafikia. Matati nai le, but you have to find them here before legal list. Now that told him over the bed, no one saw it. You go straight to red. But that's not complete. And finally I'm saw directly at 2 yes. But God is not up there anymore over there. He's with the neighbor. You find him. Il tamata le te le fifi, ai. Il tamata le te ama, le te mui. Forima na le tua, tamata na. So instead of going straight to God, we go to the neighbor. That's where we find God.
e maruaru. Lana whamaila to ino Ioane, a whai te whai mai. E te taritonu i le tua mai alofa i le tua, e teita i lo uso lea, you see them every day. Whamaila ngā mea no kalapelo mea nā mea. Whawhera alofa i a kua ke le iloa ke le vai ai, a lo uso lea ke vai ai every day. Ai ke le o ilofa mamaloi. La mea o whape mai le life. Le whainata. O le mangai ana lo upule i a koko. Le whato sema i a koko. Le mea i lo ai tangata moi. When you confess. Le mea i lo ai tangata le na nai. Oi, awane i lo e whewhi au. When you tell the truth. Oh God. Whamangalo mai. Lo leana. Lo sisi. Tam whaile le sui le tolo life. Ai le whaile masuia maka le mo. Ngā kaka mo i whaile sui. That's why I whakasema e mo i tāna. For you young people, find God. O le kalesia mo i mau le tua, yes, this is why we come to church to find God. But there's something bigger. That's life. Find God in the center of life. The center of your lives. So that you know who you are and where you come from. Or si ka wale lau si ai kupulanga 21st century. Feke sauna. O ai o kupuanga. Si o sini o malo se ia o masa ia so ia. Oi na whaia oe, oi lo whaoa. A siri asa ua, I lo a manaka, I asa ua. O whē ke kupu mai, o ai o kupu anga. When you can answer that question, me manamale the present moment, why you're here. Si ele me ka o le wisdom of hindsight. Le akamai o to te pai tua. When you know where you come from, because many people forget that. You know, when you know who you are, who are you, who am I? Oi tato. Se le mele ano se se ni suma lo que you kai. Fa me lo que you kai o au me fai e lo ai oi. O tu la fono e lo ai oi, fa me su. Ele ya mata inare ni. O me la mata su. Who we are. Who was he? Why? Basic question on the life. Basic question for the We come to church because of who we are. We do this good thing because where we come from. Our parents and their parents and their parents. Say, it's who we are. And the man malamale the present. And I'm fighting to create the future. Or the future. The greatest person that ever lived. Because he's about life. The business of life. Salvation. Jesus is about life. Ecclesia is about life, the meaning of life, the purpose of life, and the hope of life. History is science. Science is history. Le mea me sawa, le educated I need them whanau Samoa Yesu. That's the future. I challenge Ecclesia. Ina yung whaia na mamana pētala ino lang talalui. Le kāua history le mea na e amata. Ana e loa ila, e social the salvation. Ele individual. Ele na l'autotas, ele na whaia whaale autotas, ele ma whai. E need the community.
o le nu, e mana o ye le. O tangata o le nu, aisa, lango saure tu e le skangata. Ma o lai le nu, o le community, ai amata e tau. For us, therefore, this is your Jerusalem. Mo umale le Jerusalem, la masa aito. Le Jerusalem nan fasotile. Ai fausia mai le tua le New Jerusalem. Le Jerusalem fo. Le Tofi ai ma tu la land for you. This is your Jerusalem. This is my land. This is your land. This is our church. The CCCAS here in this place, in this building, in this ground. This is your Jerusalem, our Jerusalem. Here we come to pray. We believe, we hope. And from here we go. We don't go empty-handed. We go with something. Tala leola, le gospel, leola fo. Praise the Lord. Wa amane ina tato. O manatu mai le iri ai tato. Praise the Lord. Wa o tato folinga. E lo ai folinga le. O tato folinga. E lo ai mata mo fio le. E lo ai le leio le. E lo ai male justice le. Allora vale tu e Manuel history kanana fo. O fa ftai e suma i toina. Tu lai mai nei vai tau. Ka sia Manuel tato kale se foi a Alexandre. Ai puna tu nei kanana fo. Isi fa Manuel. Ole kale se te. Tatal no pego el ha. Ko isi kana mana ko fe fa no. Emmanuel future. Ono Yesu.